بزقر مركعو جقنا سراوش تقراي كم 10 حدك 13 سنة كنتش 13 سنة عامة مرت أبزي أب كبابي أبي عدي بفلاي ما أب كبابي يجنا شوعات حكم سنة كمون أب كبابي ورنا جت سحرتي مالتيو أبى أشتري توهيلو أبز فلات كبابي نتخطى الثلاثة معالتات بزكايدو عزيز حبن وتهدراو جقنت صلاي مرو بمرو تدبسسو عواتو جبيت الله بمسرح زين ما بصرح مستنكراو عواتات بصرح مستنكراو عواتات لما بركت زبلا حيل صلاي كم تقموصا خوينو تدمس الله بتوسخي بركت زبلا حيل صلاي أبيد كوتر زو على اللوز سمار خلو بركت زبلا فاشيست كوجل أبي حمد نهزب تقرأي نمشف شاف استكمل زنارة بركت زبلا مدافعات مورتارات أورانات مخاين ناس سيبل مخاين مالتي بمرو عم تحت القصر ويانا مالتي تقرأي تسعر جقنا سراوي تقرأي تحبن مثل عرسو ساننا بمصاتنا الرقاقات تقرأي تسعر مدمساس ملو مدمساس نيرو لك خمت إسران حدا دمسسناي 10 حدا دمسسناي 30 حدا دمسسناي ناي 30 حدا يترفوا أو تندن تريفهم حدا خلتش على كانت ناي كفلو طرستافنون أو زوجاتي إسران 30 حدا نتعاويسو إسران حمشتنون تدمسيسو تنايم حرا حيلون تدمسسو 10 فلتز نور حدا برجيد ونصون تدمسسو إسران 3 إسران 4 من بولو تدمسسو سلازي زينيرو نزين محجاز كاب ميراان بت لالي ولا يما لا الصغب نورس على نفلت نيرنا كوماند مخانون نفلت نيرنا نايم حرا فلي حيلك من وسيغي موسي أفت وقاتي أفت مستعاصة وزنا رحلنا وقاتي نصو تبتاتينو እሳት ለብሶ ፍም ጎርሶ ጠላቱን የሚያንበረከከው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጫፍ አዲስ አበባ ደርሶ ጠላቱን አይቀጥ ቅጣት እየቀጣ ብዙ የአማራና የአፋር አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ ጀግንነቱን አስመስክሯል። በአሁኑ ሰዓት ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ በሚያስተማምን ሁኔታና በሙሉ አቋም እንደሚገኝ የጀግናው የትግራይ ሰራዊት አባላት ይገልጻሉ። የበለጠ አቋም እንጨምራለን እንጂ ከነበረብን አንቀንስም። ያለን አቋም ደግሞ በፈለግነው ደረጃ ጠላትን መምታት እንደምንችል በሙሉ አቋም ላይ እንገኛለን። ህዝባው ዓላማ ያንገበ ሰራዊት ነው ያለን ከህዝብ አብራክ ነው የወጣ ጠላት ለማጥፋት ሌሊትና ቀን እንቅልፍም የለውም። ምክንያቱ ለትግራይ ህዝብ ሰላም ያጣ ህዝብ አሁንም ሰላም እንዲያገኝ ዲሞክራሲ እንዲያገኝ ንፋስ እንዲያገኝ አሁን የነበረን መከራ ከዛ ለማስወጣት አሁንም በቁጭት ነው የሚታገል ያለው። ሰራዊታችን አቋም በጣም ከፍተኛ ነው። በብዛት በሙሉም በመሳሪያ ተጥቅም ቢሆን ከፍተኛ በላይ ነው ያለነው። ከጠላታችን በላይ መሳሪያም ቢሆን በማንኛው ከፍታን ለጠላት አንበርክነን የምንመጣነን እና ሙሉ አቅም ያለን ሰው ነን። አባላቱ አክለውም በአብይ አህመድና የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ፉከራና ቀረርቶ ሳይሆን ህዝብና መንግስት በሰጠን አደራ መሰረት መሪዎቻችን በሰጡን ትዕዛዝ ማንኛውም ቦታ የመቆጣጠርና ጠላቶቻችን የማጥቃት ሙሉ አቅም አለን ብለዋል። በአንድ ሳምንት በማይሆን ሁኔታ ባህር ዳር ብንፈልግ የፈልግንበት ቦታ እንድናደርሰው እንችላለን። ይሄ ጠላት ምንም የሚበቃ አይደለም። እንኳን አሁን መጀመሪያም ገብተናል። ስለዚህ አሁንም ሙሉ አቅም ነው ያለን። ምንም የተቀነሰብን ነገር የለም። ገብተን የምንፈልገው ነገር ህዝብና መንግስት የሰጠን አደራ ለማስፈጸም ዝግጁ ነን። ለመመለስ ደግሞ ምንም ያክተን ነገር እንደሌለን የሚያስቀምጥ እንችላለን። ከሰራዊት ትግራይ የመዋጋ አቅም ምንም ነገር የለው። ከላ አንድ ጥርጥር አሁንም ከነበርንበት ግባ ከተማልን መምራችን እንገባ እንችላለን። የአምባገነኑ አብይ አህመድ ሰራዊት የሚዋጋለት ዓላማ የማያውቅና ወደ ኳስ ሜዳ እንደሚወርድ ተገፍቶ በመምጣት ግማሾቹ ተገለው እድለኞቹ ተማርከው ቀሪዎቹ ደግሞ በውጊያው ሁኔታ ተደናብረው ደብዛቸው የጠፉም አሉ። ደካማ ነው። የትም ሊደርስ አይችልም። መቀሌ ጋዋለው ይላል ግን አላማጣ እንኳን አይደርስም። ይሄ
ዝም ብሎ ንፋስ በሬ ወለደ ነው በሬ ወለደው እንጂ በምንም ተአምር የሚያመጣ ነገር እንደሌለ ሊያረጋግጥልህ እወዳለሁ። ጠላታችን ራሱን እጁን ይዞ ልማረክ እያለኝ ነው የሚመጣብን። በህነበት ውጊያ ልማረክ 20 30 የሆኑ የተጎጀሉ እናንተ ጋራ ነው የምንዋጋ ነው የሚልን ወራሪውና አሸባሪው አብይ አህመድ አሊ ጦርነት ልክ ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብለ ፎቶ እንደመነሳትና እንጦጦ ፓርክ ላይ ወጥቶ ሳይክል እንደመንዳት ቀላል የመሰለው ህዝብንና ወጣቶችን በማደናገር ውጊያ እየመራው ነው እያለ የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየነዛ ወጣቶችን ወደ ጦር ሜዳ በማለክ እየማገዳቸው ይገኛል። አየ ተቆጠቆ መቃከ ሰኒ ማዳየኝ መቃንከት አመዚያዲ ኤሰ በከደሎ ተከቲ ጎዲኒ ከሰ ጎዲኒ እሳት ጎዲና ባሌ አናንከው አና ሰወይናቲ ገንደ እሳት ከታሪበቲ ወጂን ከማል ጂንጂ ይፈታም አማ ማል እንጂ ደማ ሚሊሻ መውም ነዳት ኩኖ ፈተው ነዳ ፈተን ጅርቱ kana yeroo furtu bisan mataban ke nasa kase yenu bay akasi yero amam lenjite wana narati lenji male asiti baji matak lenjite esat lenjite ambo lenjite sankalemo sankalle dabate ato nuguse uti nuguse tashoma es dalonni ke lakaba anas gusre gandi keo Rafe jalaleti wajin kemal qonna bulaatore amma milisha da kuno fatum dadda fattani jirtani yeroo dhaaf ni jirani yoo kan je tokko kan jalamaati isaat mutawakan ke sam kamilishati lenjero mam furatte je tokko esat lenjiti sankalle duma ato dalonni kes Bale ana kam ana bale godini melewalam gandi keo oberso ojin kemal ojin di yang bishoma refu sele ufata nadda fatten jirtu kuno ufata yeroraf argi ke kumal tayir kutamte akamire wobon tajajala sikenni kaba tajajila kabisi ken ayye bakana herese idati chise bule akasmiti kabisa kabisi iftasisan ya shaganiro gafa wobonti harka kennattu wobon akam si gode si derera si dite si rebera sindarare kabisa kabisi itasisi kabisa bakka dige narajige si dera ato chala busuna godina istas lubabur anan keo ana dari muti gandi keo ojin kemal duran gabari milisha tuwe kama duran gabari milisha lenjite ufata umna dama fattare yero daf jelani amam lenjite sankalle mat lenjite atis ergachi batani agam turtani tom ayye amma kana ga esa jirtum ate es dibadde esa jirtu jechuun obo bira jirtum akkamitti qabamtan bakkumatti sin qabani fedhii keetiin harka kennatte moo fedhii maal harka kennatte ree dhukaastee itti akka danda'ame miti waan dhukaasee uddaan qaba dhukaasa kanallee takka armase ayye lafuma kanne isin nubati yennan ngana wal kanne mabana yen ayye isin nubarti yennan nama meeqaan dhuftan bakka ganda gandarraa dhufne akka baay'inni keessa meeqa taatu garagaraa walitti dhufte hin os isinoo bakka warra wajjin dhuftan sin nama meeqa taatu sin hundeetti nama warri gargaarsaanii fayyadamnishaa nama 50 hin ta'a nama 50 eka yaayyarooti wali okay hundi keessani humna tokko jala turtanii humna tokko arfan keessanoo eenyudha abbaan gaantamarii keessa maqaan isaa
Eewu dhagaan tamariin keessa. Hoogganaan keessa. Hoogganaan keessa eewudha. Akka aanaatti. Gazzaan jedhama. Kan amma isin qabatee dhufeen jedhe hoogganaan keessa. Gazzaan. Gazzaanyi isin faana dhufeeraan? Dhufeera. Inni maali onnun isaa? Gulantaan isaa maali? Saajini? Inspektara? Isin gatee deemee reema? Rukkutamneen? Nama meeqatu du'e isin biratti? Kan isin agartan ija keessa inni meeqa? Reeffa meeqa agartan? Tokko malee nagarree? Kan biraa nagarree kan du'e? Akkasii. Amma dhaamsa maalii qabduree isin warra fakkaattota akka keessanii kanaaf kan ji'a tokko leenji'anii achiiti woboo waraana bilisummaa Oromoo kana loluudhaaf sochii godhan kana isaaniif dhaamsa maalii kennituuf? Ani kana booddee yoo qalbii qabaatan deebi'anii gara maal isaanii ijoollee isaanii guddifatanii. Akkas miti. Atoo maal jetta? Akkam jetta? Yoo sammuu qabaatan gara maatiitti dacha'anii ijoollee isaa guddifatan. Atoo maal jettame? Yoo sammuu qabaatan yoo yaada qabaatan gara maal isaatti qabanii hojii isaanii guddifatanii hojii isaanii hojjetanii misooma irratti akka isaan amma isin maal akkasinii goonuu barbaaddu isin maal akkasinii goonuu garsi fedhiin keessan? Fedhiin keenya osoo jettanii yoo nu hojjetanis seerqa jiru waan ta'eef bakka kama waan isin gootanii taana. Ayyee.